Hey! Yatutongwisa, hayi utongwisa, yatutongwisa. Uzama kokoti. Lalela. Akusi guest house la. Hayi. Awukulala emuntu, awunathe umsebenzini. Ngithatha inephu, hayi kusingilele. Just nje ngizama kuphumuta lamehlo. Ucabanga ukuthi so vacation house la yini? Angikho ku vacation ngithi ngithatha inephu. Uyangiva mos? Inephu? Usinje kancane. Uyathi ukuthi nawungena nje bekungikhali ngicela ukucimeta kuvaleleliso leli. Ngitsini ngiyaphumula. Hamba usebenza ama-wine farm ngaleko Cape Town udonasa ama-wine. Lokhu Hayi ungakana phisi man kanti indzaba na kungena nje nokuvulwa umnyango 1 awukhokoti 2 sekufuna yilo kunye shem wena madam speaker it's a no for me you can unatha usidzakwa vele usidzakwa uyabona ulala sebhedini ebelungu ulala nengubo yami ulala unathana letshwala ami ledurilo. Ebodi, it's enough for you. Angiyavuma. Mara lento le, unkosi mayingathi solo ukuthi ngiyivulele. Hayi yibi inkosi. Yibi lento. Ewona uyinatha kanjani yona le? Angeke. Thatha tshwala bakho angisenankinga nabo. Ngi-right. Kwami lebe bengifuna nedi ukuthi sathela inephu kancane nje ngithi. Ngiyachaza angikho ku vacation. Nedi ngiyathi phumulela mara wena. Awunginike ithuli.